Simple English mizo YouTube channel tang le Facebook page tang van chi bai fagule voina po hian ni tin kan man tang kai nge thei tu sap tong thatak tak ke chu kan sir ho le dona chuwang chuanin he video hi top thang lo en chuk ro he video hi lo en chuk ani chuanin sap tong ama ain ma iso nanga I hriat to sa te po kha thiam takin isoi chuk thei nga ti chuanin ila hriat lo te po I hriat bel don ani chuwang chuan he video hi top thlengin na in share don lo ani ole voina hi chon apik takin pakhale pakhat kan in piak na kan man tam em te pakhale pakhat kan biak na kan man tam em zo na te sap to zo dan di chu kan sir ho ton ani ole ka YouTube channel hi ila subscribe ri lo ni chen kho takim lo subscribe sakla choni mamo tur anga I hriat I thiat ten hena te I unaw ten hena te I du sak ten hena milo share sak ve nge ro kalome ole to channel tan halang where are you from? Where are you from? Where are you from? Khoya tangi lo kala. I am from Aizawl. I am from Aizawl. Aizawl atang. Is your first time? Is your first time? Is your first time? Ivoi khalo kal nami. Yes, this is my first time to visit here. Yes, this is my first time to visit here. Yes, this is my first time to visit here. Oh, tu ni voi khat kalau tlo na nia. Ole, pakhat na tanga palina thleng hi voi ni theu kalau sei cho lenga voi ni ka soina ka rolin lo sei tum roi manem. Where are you from? Where are you from? Khoi tangi lo kala. I am from Aizawl. I am from Aizawl. Aizawl atang. Is your first time? Is your first time? Ivoi khalo kal nami. Yes, this is my first time to visit here. Yes, this is my first time to visit here. Oh, tun hi voi khat kalau tlo na nia. Thalo tu. Ole, tuna chuanin mizo phati ka soinga sa phati nang man lo soiro hetia kan practice hianin I hriat to sa po hi tlom tlam takin I soi thei zual don ani tan nga lang khoi tangi lo kala. Okay, Aizawl tang thalutu Ivoi khalo kal nami van soi thave. Oh, tun hi voi khat kalau tlo na nia. Okay, soi thalutu tuna video mai kan hmong hianin pakhat na tang pali na hi voi thum theu kalau soi chuanga ti chuanin ka rolin lo soi ve tum ro manem. Where do you live? Where do you live? Khoya ngei oma. Where do you stay? Where do you stay? Where do you stay? Khoya nge I oma emo I thlena. I live in Aizawl. I live in Aizawl. Aizawl akom. I stay at Moyi's house. I stay at Moyi's house. I stay at Moyi's house. Moyina ka om emo moyina ka thleng tina ani heta hianin soifia du lokania number pakhana where do you live le where do you stay hi a om zia chu mizo chuanin om ti de point kan soi thei ve veng chu ma se ain ang lo na chu hemi number pakhana live hi chuanin ako tum chu enge ti chuanin chung te ne na kan omna net taka kan omna kan chen na kha a soitum ania ako tum ne ti chuanin stay hi chuan kan len wa na kan omlok na emo kan jin wa na kan omlok na khatiang kha a soitum ani chuwang chuanin hai hi om ti soina hian kan mang ve ve the ma se a man dan ero an anglo ani ole chuwang chuanin pakhat na tanga pali na hi voi ni theu kalo soi chuk lenga ka rolin lo soi tum ve ro. Where do you live? Where do you live? Khoya ngi oma. Where do you stay? Where do you stay?
khoya nge ithen emo khoya nge om I live in Aizawl I live in Aizawl Aizawl a kom I stay at Moi's house I stay at Moi's house omje chu moi ina ka om emo moi ina ka thleng ti na ani tuna chuanin kan thiam bel le zonan mizo phathi kalo soinga sa phathi nang malo soiroi manem khoya ngei oma thalotu khoya ngei I om khoya ngei thlen wan thave aizola ka om thalotu moi na ka om moi na ka thleng van sei thave ole an to tinga zo to long chenga ka tu du kan zo chinang chio aizola ka om long tlaya ka thleng okay lo pho ve to ro long tlai ka thleng ni chuan ni tinga soyang I stay at long tlai ti mai tur ani mun pakhata I lo kalta chu I kalna huna chuan I u le naute mo I chen le rualte chu an om no ta ti chuanin hotel a I thlen ngai ta ni chuan hotel a I thleng ta I thian pa khanin alo zo ta chia khoya ngei om emo khoya nge I thlen tin lo zo ta chia I tiang hian I chang thei ni I stay at the hotel I stay at the hotel I stay at the hotel omje chu hotel a ka thleng ti na ani mai ni ti chuanin how long have you been here how long have you been here how long have you been here omje chu heta engtia rei ngei om to a ti na ani hei mi khual kan hne na lo kalte ti chuanin abik takin emi ramdang mi ho kan rama emo kan khua emo an lo kal hei thori sau ka ting chu kha te kha kan hu hianin etiang hianin kan va be thai ni how long have you been here heta engtia rei ngei om to a ti chuanin hetiang hianin min lo chang thai ani mi min zo dum ni chuan hetiang hian kan chang thai bok ani I have been here 3 days I have been here 3 days I have been here 3 days omje chu ni thum ka om to ti na ani ni ngai om to ni chuan I have been here 5 days ti mai tur ani ti chuanin min an zo ta lang soi thiam lo ta emo min an zo che ai kan thian emo ai kan thian mai che kan me riat thian te kha heta hianin ni engzat nge engtia rei nge om to tia min long zon ni chuan hetiang hian kan chang thai ani mai chian ni chuanin she has been here for 5 days she has been here for 5 days she has been here for 5 days omje chu ninga vela om to tina ani ole tuna chuanin mizo phathi kaimen kalo soinga sa phathi nangma lo soiroi manem hotela ka thleng van soi thave heta engtia rei nge iom to a ni thum ka om to ninga vel ka om to sorry ninga vel a om to okay soi thel tuk ka du du kan so chinang chio heta engtia rei nge iom to a ni sari kom to ni sari kom to soidan chu I have been here 7 days ti mai tur ani oltro ti chuanin mi hi mun pakhat khata ikal ngai emo ikal toem tia so na kan so du ni chuan hei hi kan mang thai ani have you been to Tahan have you been to Tahan have you been to Tahan omje chu Tahan ikal to emo Tahan ikal ngai ti na ani mai ni ti chuanin kan kal to ni chuan hetiang hian kan chang thai ani yes I have been to Tahan yes I have been to Tahan yes I have been to Tahan
o tahan ka kalto tina ani mai ni chuanin pathum na mini have you been to Aizawl mini have you been to Aizawl mini have you been to Aizawl omje chu mini Aizawl ikal to em tina ani chuanin hetiang hianin kan kalto ni chuan kan chang thani yes I have been to Aizawl many times yes I have been to Aizawl many times yes I have been to Aizawl many times omje chu o Aizawl ka kalngun to mai emo Aizawl voitam ta ka kal to tina ani mai ni claimin ka soirang dewa voi ni theu ka lo soileng o ka rolin lo soitum ro have you been to Tahan have you been to Tahan Tahan kal to em yes I have been to Tahan yes I have been to Tahan o Tahan ka kal to mini have you been to Aizawl mini have you been to Aizawl mini Aizawl ikal to em Palina yes I have been to Aizawl many times yes I have been to Aizawl many times oh Aizawl ka kalngun to mai tina ani ole tuna chuanin mizo party ka lo soinga sa party nang man lo soi par oi manem let's go Tahan kal to em okay oh Tahan ka kal to thalo tu mingi Aizawl ikal to em okay oh Aizawl ka kalngun to mai okay thalo tu tuna chuanin ka tu kan so le chinang choi manem moi Tahan kal to em oh Tahan voi khat ka kal to etiang hianin Tahan voi khat ka kal to ti chu soini isoi kha dinge diklo lo enchin o yes I have been to Tahan one time emo once I have been to Tahan one time adik ve thawa I have been to Tahan once ti po hi adik thau ani thiam hle mai ole tuna chuanin ai mi mal deuh hi mun pakhata chinan Aizawl ikal to em Rangoon ikal to em tia zo na kan man dan tu kan sir ho ton ani ole te hian number pakhat na tang palina hi voithum theu ka lo soinga voithum ka soina ka rolin lo soi vetum roi manem let's go Hriati has your mother been to Yangon Hriati has your mother been to Yangon Hriati has your mother been to Yangon omje chu Hriati inu Renguna akal to em tina ani kan hriat lo takin han soi taina Rangoon hi hemi kolram barmaram chunga khopui ahmalai chuanin capital city kan ti khi India chuanin New Delhi lo ni ta tro ti chuanin ahma chun kolram a hian Rangoon hi emi an khopui kan khopui capital city hi ni thina ni ma se tuna chun ni pi do ani to ta chu ma se sumdo na te eng ti na po hianin ai apoi mo per pakhat ani chuwang chuanin kolram te lo kal ni chuanin ai kolram tlo tu hrim hrian lo kal ni chuan Renguna te zukalla anuam khop mai ma se koltong ro chu tlem zong tal chu I thiam be chu ngai ni nang mai kal don chu mo ma se mer the tam takal pu tun tamang ole hello khilai che ni chu import ise zir zom le oh chuanin yes she has been to Yangon 2 times yes she has been to Yangon 2 times yes she has been to Yangon 2 times omje chu oh kanun Rangoon voi ni akal to tina ani ala kallo ni chu heting hian kan soi thai ani no she has not been to Delhi at least one time no she has not been to Delhi at least one time no
she has not been to Delhi at least one time je chu ai kanun Delhi voi khate po la thleng lo emo alakal lo kan ti thai ni ti chuanin palina no she never goes abroad very often no she never goes abroad very often no she never goes abroad very often je chu ai ramdang alakal chu ngai lo alakal chu ngai lutuk lo te po an tiang chu ole tuna ai chu tlema a har sat deuh awang hianin pakhat atang palina hi voi khat theuh lo sei chu o voi ni to loin kal rolin lo sei tu mang manem let's go Shweti has your mother been to Yangon Shweti inun rengu na kal to em yes she has been to Yangon 2 times oh kanun rengu voi ni kal to kalau ni chuanin no she has not been to Delhi at least one time je chu kanun Delhi voi khate po ala thleng lo emo ala kal lo te po kan ti theng chu ti chuanin hetiang point kan chang thei ni no she never goes abroad very often je chu ai ramdang akal chu ngai lo emo ramdang akal chu ngai vak lo te po kan ti theng chu zo chuanin ke tuna chuanin sap phathi nang man lo soinga mizo phathianin ke man klo soi do ni mizo phathi klo soi ma sa oh are you ready let's go Shweti idu rengu na akal to em pan soi thave oh kanun rengun voini akal to okay very good ai kanun Delhi voi khate po la thleng lo ai ramdang kal chu ngai lo okay soi thale mai ole helaya kan hria tur poimo ka hria chuinge ti chuanin hemi has your mother been to Yangon hay je chu enge ti chuanin heti hai va thleng to kan ting chu kal to entina mi pakhat ai zo te local don ta se naktu ka kal don dar ru ka kal don ta ti chuanin thenle rol te khanin moi kha aizola kal to em laudita se khatiang khachu hei hi aman thailo ni ma se hetia kan va thleng to em tia kan soina hemi kan kal ngai to em kan tiang chu khatiang soina khan has your mother been to Yangon hi kan mang thai ni your mother ayate your father hi mang thaya Rangoon ayate Delhi te ti chuan Australia te Switzerland te USA te po aniam chu imang thai ani chuwang chuanin hei hi imang thiam ni chuanin tam takin imang thaya ti chuanin pakhale pakhat impiak na po atang ka em wang hianin lo thiam tumla he video ro enon zero ole tuna po hianin have been mana tho hi kan zir chhole to na ni achan chu apoi mo ema he video hin have been hi lo mang tam dewang o pakhana tanga palina hi voi thum theu ko lo soi cholenga ka rolin lo soi be tum ro they have been at our home for 5 days they have been at our home for 5 days they have been at our home for 5 days je chu tan ina ninga vel chu an om to tina ani chuanin how long will you stay here how long will you stay here how long will you stay here je chu heta engtik thlenge in om do na ti ani chuanin I will stay here for 4 days I will stay here for 4 days I will stay here for 4 days je chu ni livel ka omang tina ani I will stay here 3 more days I will stay here 3 more days I will stay here 3 more days je chu ni thum kala cha mang tina ani ole pakhan atanga pali na theng hi voi khatheu lo soinu lenga karol no soitum ro they have been at our home for 5 days kan ina ninga vel chu anom to tina ani ai kan ule naute emo kan mir hria te emo pon ise kan then le ro te pon ise kan ina alo thlengta min engkiaring en om to tiamin so ni chun he kha zo na kha he
number pakhat na hian kan chang thei ni they have been at our home for 5 days nili ni chuan 4 days ti mai tu ni khan ni chuan 1 day ti mai tu chuanin heta hian engtir ai nge I om to tia zo na kan zo do ni chuanin how long will you stay here ti mai tu ani how long will you stay here ti ro a chan chui nge ti chuanin zin nin emo lo tloi emo alo kal zo ka bang khan stay mang tur live live kha man lo tur a che ngial het na ani lo wang khan ti chu number pathum na nilivel ka omang ni chuan I will stay here for 4 days I will stay here for 4 days omje chu nilivel ka omang ti na ani ti chuanin I will stay here 3 more days I will stay here 3 more days omje chu nithum kala chamang ti de kan soi do ni chuan I will stay here for 3 more days ti mai tur ani ninga ni chuanin I will stay here 5 more days kan ti le mayang oltro irin ai all day ole mizo phathi kalo soinga sa phathi nangmalo soiroi manem kan ina ninga vel chu an omto van soi thave how long sorry heta engtik thlenge in omdona van soi thave nilivel ka omang soi thalo tu nithum kala chamang soi thave ni khat kala chamang ani chuanin soi ding lo in test te I will stay here 1 more day ro day a s tol dur chan chu pakhat chau ani ton wang ani ole ti chuanin hetiang hianin pakhana tanga palin thleng hi voi thum theu kalo soileng karolin voi ni ka soina lo soiver Pui will stay at our home for 2 more days Pui will stay at our home for 2 more days Pui will stay at our home for 2 more days omje chu kan ina pui ni ni ala cham chun somang ti na ani ichuanin where have you been where have you been where have you been omje chu khoya nge I om to a ti na ani where have you been omje chu hai hi khoya nge om where are you ne na po hianin achan an ang ti ti ani tichuanin I have been in Tahan I have been in Tahan omje chu Tahana ka om to ti na ni entirnan hemi aizol tang ro long tlai tang champhai kaldon tai la ti chuanin daruka kan kalang tita athian pa kha tho tlaya dar ko athota thian pa chu daruka khanin long tlai lam panin champhai tang kalta ti chuanin athian pan akal so veta ani chu dar sari tang kal soka athian pa daruk atanga chuakha afon ta ni ta kan where are you aya where have you been kha kan mang thai ani chan chu khoya nge I thlen emo ai I thlen na chin ang chi zo na po khanin kan mang thai ani I have been in Tahan I have been in Tahan omje chu Tahan a ko om to tina ani Sangtia has been at the market Sangtia has been at the market Sangtia has been at the market omje chu Sangtia bazar a om to tina ani ole tuna chuanin pakhana tanga pali na hi voi khat theu kalo sei chulenga karolin lo sei tum roi manem sei rola 1 2 3 Pui will stay at our home for 2 more days kan ina pui ni hi ala cham chun zomang where have you been khoya ngei om to I have been in Tahana kom to Sangtia has been at the market Sangtia basara om to thave ole tuna chuanin sap phathi klo soinga mizo phathi lo soiro kan ina pui ni ni ala cham chun zomang an soi thave khoya nge om to soi thalatu Tahana kom to soi thalutu
sang tia bazara om to an sei thaturu buru ve ale tuna pakhatin ka du kan zot chiang cho longtlai kom to ading lo I have been in longtlai ti mai tu ani ithiam nu to ke